awulona unyazi wena awusoze waba unyazi awusoze futhi walingana nonyazi into engiphatha kabi lento obuyenza ubuyenza kubalandela okungebona bakho ukhohlisa abalandeli bakabahube uthola Siphinde sikwamukele mbukele emakhaya kwesimanzoze lethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili nefika ngesikhathi. Ngaphandle kokupholisa amaseko engihlale kuzo indaba zamaskandi izoqala zokuthi uquality ugadla kwenkosazana ibizwa ngokuthi uSiphe. uSiphe zomkhumula ukuthi inkosazana ehamba noKhuzani lengoma ethi uTsotsi kanti le album eqeda kuphuma uhamba noKhuzani lengoma ethi ubhuti wabantu. Abantu abaningi ke kule ngoma le basola ukuthi uKhuzani ehambisana lenkosazana bebegadla uquality njengoba kule ngoma le khona inhlamvu zokuthi inkosazana yaqoma indoda yayithi nemali unezimoto kanti lezi imoto nemali nezipahla eziboleka izinto zokubolekwa. Abantu abaningi beze bethi le ngoma le iqonde equality ngqo. Kusenjalo uquality usezoyiphenduleka kulezi izitsolo lapho khona athe angimele intombi iqomele imali ubese ebiza lenkosazana ke ngezinhlamba awukumlalele kuquality ukuthi uthini. Kwasekusuka ekseni Musa hayibo ngithola umyalezo lapha thi uyakhonza sibhuka sentombi thi uyakhonza ntombi maZulu hayibo kwenze njani kuthiwa waqoma umuntu lapha ethi ukhohlisa abantu ukuthi unemali eningi manje wamqoma ningayiqomela imali free advice ningayiqomela imali nawe ntombi ecula lapha nasibhuka ngobuso ngathi uzokudla amakhalati yanicela ukuqomela imali nomlomo wakho athi ithibhoti lo ngisa nje into engahlangani lengoma ayiqondene nequality. Kanti ezinye indaba futhi zesibili engikuphathele zona ezokuthi kakhulukazi kubalandeli bamaskandi nabalandeli beBlue Nation indaba ezinani zokuthi uKhuzani usayidlela amahlanga ezitolweni zakuma-digital stores. Emva kokuthi i-album kaKhuzani iphumile ngolesihlanu sekubonakala kuyi-album etrendayo. Ngicabanga ukuthi kuyinto yokuqala uma ngaphazama ukuthi umaskandi atrende. Sikhuluma nje ku-YouTube unumber 1 kwingoma ebukwayo kanti futhi enye ingoma yakhe futhi unumber 8 kwi-trending list enye unumber 12. Kuyinto ebabazisayo ukuthi umaskandi sokwazi ukungena kuma-trending list kanti futhi akupheleli lapho ungena kuma-album athengwe kakhulu asemasha ungena lapha eSouth Africa kwiwebsite ukuveza ngokusobala ukuthi uKhuzani nangempela lapho use-album unumber 1 kubantu aba-100 uma-album asethengiwe kuma-Apple digital stores. Kuyindaba ethokozisa kakhulu njengoba kwi-channel isimanzonzo usiyagqugquzela kakhulu lento le yenzakalayo ukuthi abantu ngathi impela sebaya-understanda lento yama-digital njengoba sekwazi ukuthi umculi ahamba phambili kanje. Siyambongela-ke noKhuzani ngokuthi ahlomule lezi iy'thelo ezinje. Kanti-ke futhi mbukeli udlulise amazwi uphawule nangale album ekhishwe uKhuzani siza ukuthi wena ngabe uhlaba kuphi ngabe uncoma kuphi kule album ephumile elisha. Emva kokuthi kwigcwame elisha ligadle uAli kule album esanda kuphuma ethi Follow Money igcwame elisha ligadlile naseligadla futhi nakubaba kaAli nakumkhulu kaAli. uAli uthelente lenzala akayithanda uma ukuthi sekugcina sekufakwa noma sekubandakanya abantu abadala wasethi kumele igcwame limhloniphe ubaba wakho nomkhulu wakhe njengoba ngenzeka ukuthi nale emazulwini uyahlonishwa khona sethi kumele ehloniphe abantu abadala. Akagcina-ke nalapho Ali ube sendlulela ukuthi lento eyenziwe egcwame elisha ukuthi usukele eGoli yokhohlisa abantu eThekwini liyibize ngonyazi yinto engalungile leyo wasethi kumele ahloniphe igcwame elisha liyeke ukukhohlisa abantu kanje wasethi lento eliyenzayo kuyilandela nje iqalekiso. Sanibonani sizwe sasemzansi uAli lokhulumayo igeza la kaMgube bafowethu namhlanje kuyasuka lokho elamanqamu liyaphuma igeza la kaMgube ihlole esikhova. Sicela ke bafowethu nisisupport njengoba nihleze nenza zimnandi ingoma zo15 zimnandi zonke kuyafiwa akuncengwa umfana kwaDodoso. So nje ngiyazi ukuthi umfana uzoyivalela endlini uNtonsula insuku mhlambe la ko10 eyivalela endlini kungaphumuli ku-lockdown ngimbuyisela back ku-lockdown ngoba kuyazi nathi mase kufike mina kufika inkosi yomntalapho. Bafowethu kusuka nje namhlanje izoqala ingoma isabalala endaweni zaseGoli kuya endaweni engaphandle kweGoli kusukela kusasa izobe iqala isabalala itholakala ingoma. Ntonsula mfana funda inhlonipho
ungabothi mawucula umemeza ubaba ngegama ongizalayo uthi wekhehla lami yamesaba yena uNdukuzembe ngoba ikhehla lakho mfana ubaba noma bengahlangana ezolweni vele liyobaleka vele ngoba ngiyazi ukuthi lana ngaxoshwa ubaba la ngeke limelane nobaba kanjalo nomkhulu wakho futhi bengahlangana nomkhulu ubheka meva ezolweni uyobaleka zephula ngoba umkhulu wakho engeke amelane nomkhulu wami so mfana funda inhlonipho abantu abadala labo bamemezayo ungabomemeza ubaba ongizalayo ngegama ubaba wakwensizwe yayihlonishwa kakhulu nala ekhona ngiyacabanga ukuthi anabo la ekhona bayamhlonipha so mfana funda inhlonipho and futhi bese ngilungisa la ungabosuka la eGoli uyoqamba amanga eThekwini ukhohlisa abalandeli bakaBahubhe lapha eworkshop uyebiza ngoNyazi lezulu bonile mfana ukhohlisa abalandeli bakaBahubhe lapha eworkshop uyebiza ngoNyazi lezulu lokhu ukuthi inkosi nibusise batabami usukudlala ngabalandeli bakaBahubhe ufuna ukubabusisa ngeqalekiso so nje mfana zama ukuthi ulungise lapho awulona uNyazi wena awusoze waba uNyazi awusoze futhi walingana noNyazi into engiphatha kabi lento obuyenza ubuyenza kubalandeli okungebona bakho ukhohlisa abalandeli bakaBahubhe uthola abalandeli uBahubhe eyigidela lapha ejabulisa abantu apha eworkshop wena uyafika uzoyibiza ngoNyazi uyabakhohlisa suka lapho mfana balandeli bakaMaskandi dansi ingoma ngicela niyithokozele igeza la kaMgube ihlo lesikhova kuyasuka ukushisa inkosi yomdala besingangani ngiyabonga kulo ndawo ayisho ingoma Ukele emakhaya akehlani lapha e-comment section sizomona wakho ukuthi wena uphawula uthini ngale nkulumo esho Ali njengoba eyala igcwame elisha kanje. Kwesimanzonzo izona indaba ebengithe ngaphathela yona leli qophelo lamanje sizohlangana futhi ngokuzayo till next time siyabonga. Angishuthi wena nobubi